pada matinya itu pak balu-balu pak kalau masam paja kita kere magiro pak balu golai na balu tarigu to mambalu minyak goreto nih mak balu polopeto nih mak balu piccito nih mak balu masakoto nih mak balu warrato nih matan na warra bawa na mo balu maka dai perinsi na yakutannya warra etarala minyak gorengnya maka mati itu pas sampajang ya kode ini itarima sampajang aku namo sikili ku mitarima yang penting ang kamu itarima makanya dari situ juga prinsip fikih ya koroko kamu baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi kamu tambai namo cicemmi narik ko manassamun daripada subhanallah gaji itu mu baca pasilan lumital luna deto ka manassa naga subhana rabbiyal azim wa bihamdi tokono namo ci din ko manassamun maka dai mantasati ya ko ci din na den lakto man rasa ko pagan na italo ya ko deni tarima cidin kamu padua mali ko lemo na masolap pamulangi ka ko dua talo mo din kamu padua mo renungan ya ko cidi mi mali sabara ko gila ang kato makadede nabita baca katalo karena nabita de gado sana sinin na bacanya ro katalo manceja palamana nanyai ko me ko masampaja megala ada dosamu ya ko katalo mi mo baca de pagapalan na pasusudo sa manami makanya pak ganay ko kapito ng kapala mo lolongan. Inilah yang ulama kita berbeda dalam fikih.